دەستگەها خێرخوازی یاوەرزانی دەست بە دابەشکردنا پەرەیەن پرۆژەیە ئەزیزان ji بۆ zarokên sêwî kir. Proje li ser du qonaxaye. Yek bi alîkariya heyvasoriya îmaratî ye ku têde nêzî 3 milyon dolar lê ser 6,91 zarokên sêwî li seranserî Herêma Kurdistanê têne belavkirin. 2,974,314 دلار بەسەر 6,091 منداڵی ئازیز دابەش دەکرێت. سەرجەمی ئەو ژمارانەی سوودمەندن 10,809 ئازیز لێی سوودمەند دەبن. Di qonaxa yekem ya projeya ezîzan de pere li ser 1988 zarokên etîm ku bavê wan li jiyanê nemaye yên bajarê Hewlêrê, her wiha 1474 li Duhok, 1261 li Slêmanî, 1368 jî li Germiyanê têne belavkirin. û zarok bi xwe pereyên xwe distînin. یه خوشکمەیلەکە براکە لە خۆمان ناژێت چکە پێمان بەخێونە کرێدامانە ماڵێک ئێستا لەگەڵ خوشکەکەم لە ماڵی خاڵم دەژێ ئاواتم ئەوەیە ئاواتمەوەی کە گەورە بوو بمەعنی بمە شتێکە بتوانم یارمەتی وڵاتەکەم ئەو پارانێکە وەرمان لە دەمەداکەم لە ڕۆژانەشمان پێویستی داکەم دەمداتێ لە دواتوژ حەزم لێ بمە پرۆفیسۆر. Ev jinên jinbiyên ku hîn reşa wan li ser bavê zarokê wan girêdayî ye. Dibêjin ku barê wan giran e. چار کوڕێکم هەیە کوڕەکەم نەخۆشە عیلاجی لێرە نیە دەبی سارێ جارێک دوام بی بەمە ئێران لە ئێران حەمەلیاتم کردیا داوا لە دەستگای خێرخوازی بارزانی نەمکو هاوکاریمانەکە زیاتریش هاوکاریمان بکە. Berpirsên dezgehê behsawayekê jî dikin ku projeya wan wê zarokên sêwî û penaberiyên Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî li xwe bigire. و یەکەم جاریشە ku em wekî dezgahê xêrxwazî barzanî xelkê aware û penaber xwastin Kurdistana Rojava û Rojhilat ev Herêma Kurdistanê niştecêne ew jî sûdmendin vana da. Çend rojê ayînde înşellah dê rê resmeke xas bi wana rêgexîn me nevêt zehmetê bideyne ber wana bêne êre. Ev zarokên sêwî hêviya siberojeke baş û serkeftî dikin. Da ku bikarin roleke baş di pêşxistina civakê de bilîzin û di nêrîna wan de xwendin takere ye. Ew alîkariyên ku li ser zarokên sêwî têne dabeşkirin da ku rêgir bin li ber diyardeyê bi vî rengî. Wî de zarok neçar nebin ji bo rewşa komelayetiyan maddî li ser cadan û kolanan tiştan bifroşin yan jî destê xweşxelkê re dirêj bikin. Rengîn Şerro, Rûdaw,